meghalayapost.news. Kawai ka kalimau di Swift kabadon yo nambar ML not san P iwe nyo nyu iwe kabasyong da arngut gibreu bampala bantip kerteng kalahap sendon syanala harut kasurok ba National 6 hapok shnung Umsamlem riboy district menta ka janmin hakapor gumba South tengi e katkum kejing tip beli lum la suba bakane kejing ja kalaja kadai Naka Jingpynher sted plat ya kakali kabalasa kiru da kipajba kibadon hakti kathain kipulit kilalit marmar syakati ka jaka ban pelong ya kejing dukin bad hadin kene larak no ikite ki arngut kibadon hapok kali sya umsling sisi ban yo ya kejing sumar. meghalayapost.news.